Uba Jason Sokumi Maulong ubariu MLA jong ko Omsning constituency hadin chisngi baula ino kam kumu MLA na parti PDF mentak sengi ha gajingilang kabahe kabala penlong ha Omsning patarim ula penyiso ilade ke parti NPP harengkat ki hajar ngut ki pajba nong Krisyan rengkat ru ki nong ilam na ki jaka baper ki bahap apa ko Omsning constituency kilawan bansaki ha kene gajing penyiso jong MLA ke parti NPP ha kabah kene kesengi lapadiang nyoba Jason Sokumi Maulong dau Dr. R. Karluki ubadiu state president ke parti Shushu hakne kesengi uba don kupar sumer ubadiu MDC Barim jong Omsning constituency ula pania seolang sya ke parti NPP rengkat kinong Krisyan jong o Siang belum national president I ini district untuk protokol sebelum saya berkomunikasi dalam yang korpora dengan NPP boleh siapa Jason as Maulang Shaka NPP Jengkang muram mentakasni kiwe kikana kiwe kiparti MDC Barim Badon Sumer ka program ka babes baler Persalang ngenya teli baro haka NPP Baralang ngenya teli baro haka NPP ngenya teli baro haka NPP Thapti ramsa raja mi thapti rawro Hagane kesengi u MLA ko Omsning constituency uba Jason Sokumi Maulong ula penyeso ilade sya ke parti NPP rengkat bat kaying kasyam jong o rengkat ru bat ki hajar ngut kinong Krisyan haba ajingkran hagane kesengi uba Jason Sokumi Maulong ula ong ba kejing penyeso jong o sya ke parti NPP kamdei nak benta kejing mentoy jong o shimet kumu MLA Henry kejing penyeso jong o sya ke parti kedai de kejing temu banwan ra ia ke roy ke par ke babit ke babiang hapo ko Omsning constituency da kejing kermen ru bak Omsning constituency kan ai kejing Krisyan ya keseng NPP leng bajong u bat ulang ru bat ditang ke sorkar MDA kebansala banwan ra ya kejing kela ki babun hapo ke jela barok kawai bat shushu ulang ru bak kejing tikena ke long lupa bak NPP kan saya lambiang ya ke sorkar jela tang marwei bat ada ke Omsning kan ai ya MLA kan senang yo ya shibun ba kejing kerku hakaroy ke par haba keren sepang ngejing penkrek ya ke election MLA mentak snem uba Jason Sokumi Maulong ulong bawat la kinong ikun persya ya u kide ki banaka senong Omsning Henry ulebu ya kamat jing perkat segi pajba bah kapor bawan kijing jing jenjar khamtam ha kapor jong ka klam COVID-19 shano kine ki baperta ij thain la jong kidon haba ki klemmi ha kapor jong ka khim ka khaj Henry detang mau bari kong Magdalene Sokumi Maulong ki bala sei la kabuj la kabor ban penpoy ya kijing irap bat klem khanchu ya kijing sir jong ka kijing pang COVID-19 Shushu ulong ru bagi babun ki surok hakathan lala ban siang rong ki balong ru ki surok ki bala syai dagi bun snem bat kiwe dagi kampen roy hagane kesingi lawan ru ban sakhi agane jing penyeso parti uba Jason Sokumi Maulong ja ke parti NPP dau national president ke parti Usri Konrad Kongkal Sangma ubadi ru menteri rangba ke sorkar jelah nang ta uba Preston Tensong ubadi sembut menteri rangba u Dr. R. Karluki ubadi state president umas ngau bahlang dhar uba sos tenosodun ikong Magdalene Sokumi Maulong uba Victor Rani bat kiwe kinong ilam jong ke parti village ya ke stronghold net ke kampen roy syakadi ke kedong ke thai labun minta nadai liba idon ke kabu na kedong ke lat kelinti ngong EMP di banotok ke Omsning constituency ro gine training kat liga mangidong kap diskim no diskim berroy susunod bengiyo men priang lang Ibadan la keren mana police board thank you so much gilai kendo ang kinikisi layo panginya Shanghai monitor bengiyo memperkat ya kay bangila belle namunta kani kadong kathan kamtam yung constituency idon siya kata kami sa menteri ng pigipay pa ila keren mana ila persaya pi mailay la he la san harsen UDP Habang aklan na niya, bigi daw ba, bila mina na sa UDP, bila wanjoy sa NDP. Malai matitri kam, jongan ni sa NDP.
Haka jingilam konat ke sama chief minister jungi hari jungal Pak Preston berkiwi kinong yana untuk NPP. Naru undai bang asu perkat maroi undai bang asu perkat sisimet ngara syong di benai ngara syong ngara perkat hiye ngasem bagi nong kesan hamdam bas sano ngampai haka ni ka arajat apulai kitip bamenin menghadap resign umum MLA Jogja PDF. Wah ngelarung mentah sini sedang dikasih NPP. Kita ubah kalau IP perbak kita ubah pengaruh sedang dikasih NPP. Bapi perbak kita dah hangi. Kadang kita nak mentah jompi. Bangakwa benar-benar ikai kita berbahaya. Yang mentah kadang ngetai. Kini kisah Islam bangayo bantrai. Ini kisah teli Islam bangayo bantrai. Ngayo bantrai kami nampak konsensi kedai kejinkan kru jom kini kinong yalam kibahalor. Kat siapa ngapai nang keli kendoi siam di kendoi demi siam kim cukup tak jalan orang lagi. Kat bangadong kam kita menghawa konsumsi berulur. Kat bangadong kam mau nak sispa persen kendai 4% kita berangkam hawa konsumsi berulur. Bagaimana ini petak? Di Islam kita pakai. Apa berbeza hati ini sansam? Apa dia suruh sedang kelenti disengkeng di surau layang nampak dia. Kelajan jam lebaran. Di surau kita jual di abang aku Islam mencuat mentah layang lut. Kita sosong jadi tham silakan. Kita sosong satu diumber ter. Surau kita nang Islam dengan propos Islam. Kelenti kesengit dalam kumno. Kedai tah akan disertar. Kebisi jai buat bersuatu jadi jembatan. Berwar apa ini kata? Ngadran dekat bagi. Kebensin menteri kalau dekat bagi. Yang buat apa ini kata? Mana kuat keliru di petak. Bapa dari mentah bagi wiki kandidat kinwan. Seksam beber kinwan kinwan. No kataannya jadi. Di bawah dalam election. Berpin kumari pada labu kecil akhwat jombi. Bagi ni kita kandidat di badan hanya di banwan. Pada kuna hune arpunai. Kini kita kandidat di badan mai. Kini kita kandidat di badan nangi rajan syam. Labu kumai kecil hak apa mengimani hatang pumet. Syekh kita kini kandidat. Kini kita pasak hangni hajan. Nimadu kram pumet arslam pura. Syekh kita. Hak apa kapor mano badan dengan tapi. Itu ibadat jasa baik korban. Yo berpoi kat bala kimar mardi kini hak tu bapor jar sei bija kiot ya isong pada ni di pada arsnan bija sei bagla jam election mata sa sibnai isawan sepi ba oh ni pi ni sutu ka jingkang bangkam jompi kapor berpidong kam haka kesan mado bedor senda pi ba pidemen bat ya kata pidemen bat itu ni sutu Bun, na perenggi Allah ubah jesen, ujak hati ni kisang Islam. Na try, imado person ni laman pensai, usiam lu sa pensai. Namja nak konsensi, ngabu ikipet bahak. Banyo scheme, nementa ka konsensi, ngamla ka sudan bektang hangni ako madan, banga sudan berdepi, usia Isya bangkai, surki soho, kaskim kami. Kaskim kami na bisa apa sekretariat, na bitar, kiapat proposal kita player, apa susian na demi, apa support Delhi, habis nami sudahli, habis buat din skim, habis din kijinhan kita player, namenta jom namenta jom baca se, namenta jom pergi pada, ibarat nang ini lagi. Jadi namenta pada, kami belajar kejingeran, jadi namenta jom pergi pada. Pagkasutunan karong ngayon pergi, mga lecture ni kasayang karong ba. Honorable CM Jungi, kat bangal pendoyu umjuk bentar kanya. Kila dam tak tu kat ni kidirong ba kibalai, mengiyo bendi isang minsta mengiyo membam breakfast lah. Nilai berkendu ikikam, accept ini hiya. Nade kung giwi chief minister, tangka phone commission show. Balai ngalik no, jadi kita ubah, kita usah kita ubah.
Hindi ka development. Hiwi-hiwi ki parti, ki Bamsuan, na fipek ha. Kim Junot Bantren, ya ka border issue. Mulai, yotin warem election. San Fosnam kejala keladap, San Fosnam kejala keladap. Hiwi-hiwi ki sorkar Bamsuan, Kim Junot berkata ikan ki issue, yorem election. Jadi tan kani ka sorkar, orang sorkar jong di pekah, baka nur, berpembet no yukul usam. San Fosnam ni yo berpembet no yukul usam. Tanda nak politik berpembet. Bagaimana orang itu ni marah tidak dalam pengilapan berpembet yukul usam. Kalau lo tik rumah ime hipa zonga, iai jakai hipara kihinan, mau set ni imtip bodoh imtip say. Ya surut para kalau tik entah. Dengan enam pembet tu mentah yukul usam, lalu ini pembet. Jadi kita tak pernah kita masuk. Kibon ni pula isu yang ni border isu. Nampak ni jangan kita sorkar ni jangan ni. Gua berpendek tu, mana itu tak AJ. Kebanjak khususi hadir buat. Maka tanya isi ibu asal dan skut pergi Jakarta juga medaya. Ini gua berpendek. Masunjuk arja khatra. Ya ki barfat kejelah mengikwa ya kat ILP ya inner line comment. Menurut bertangga ya pi hak tu papor mano bawara ya kat resolution apa assembly mengikwa menpas ya kat inner line comment ILP. Wara ke NPP. Wara ke Sorkar. Iki isu di Bakhtar. Iki isu Bakhtar kita beliau. Orang ini untuk kia haru kata-kata boleh berulang itu jenuh. Bagaimana ini? Sangat tu kan dia berfirman di media tipsai. Ya kini kita melalui ambil konsumsi. Kumratan mana? Kue dia rambat. Nampak kita benar-benar kita prepare. Bagi ayo kata People's College atau Pahlawan College. Bagaimana itu bisa kawai? Bagaimana itu? Bagaimana juk ke pemerintah? Ketika juk ke besar. Pengidongkan berjenang ke besar. Iki kon bendai. Tiba cang menpulih. Tiba wan nak jaga, tiba jerai. Iki konsumsi tiba jerai. Kina bensil itai by college. La bensil by college. Nak kilakwa ben wan bende. Nak kita jaga tiba jerai. Kiawat seperti yang wai. Mo? Kiawat seperti yang wai. La bensil by college. Bapli kimla bensil by yang wai. Namla bensil yang wai dia no jamu. Iyo, ikut ikuti. Waktu tip ya kata, bahawa ketika first apa dibuat, mengayo banwara ya kata tribal girls hostel, bahada berat. Melada terima orang construction orang yang boleh ni kata, kita ini kita bawa najai, pinyo kaca kasa kebabiang kebapurah. Kata kita orang cuma ni, bayi jangan, bersuatu ini jingkang kamu terkadang. Tadi kata. Allah MLA bersyuawan yang disaman mandasi abang kuan dan po. Dem lay. Nama kastin kami dan nak playing jumlah dia. Kastin kami nak play tertray poster dia. The proposal di pakai. Itu kan suatu debat kepada kami. Ilang kren pinang ibon. Pak Usul nang don. I kong ampedi nang don. Honorable CM nang don kren. Nasubo tang kawai kan cepat. Macam ni. Ngalak dan sendak tapi hati puar film kamu nangis kagani aku lari kenailan kata di peman kerja cukup berdoa maka ni kalau lain orang api kamu dan kata kecil Afrika ini penting suatu kejinjam pada jinjam kamu saya jumpa jesen ketika jinjam kejam wait berdalam ni may say no matter how much communal lines they may try to play in which I strongly condemn. As political leaders, it is our duty to take every citizen of the state forward. Nobody should be left behind. There should not be any discrimination in any way. And that is a true leader, and that is a real party that believes in taking everybody along. We don't believe
in dividing the state in communal lines. We don't believe in playing negative politics. We don't believe in criticism. And let me tell you, and let me tell those political parties who try to play this negative politics against us, criticize our Honorable Deputy Chief Minister or the Chief Minister, Mr. Conrad, or any of our political leaders out here. Let me tell you, no matter how much you criticize us, no matter how many stones you throw at us, it is going to be the National People's Party that will come to power in 2020-23. No matter what you say, it is going to be the National People's Party. So friends, every single thing they may say will only make us stronger. Every criticism against us will make us work only harder. I assure you that. And our dream and our goal and our vision to see that our state is right at the top of this country in terms of every single aspect of development. We will achieve that goal. We will take our state forward. We will come out to be a model state. And it is the National People's Party which is going to make it happen. Friends, I have known Mr. Jason Maulong since we formed this government together. There must not be a single day, I think, in the last 5 years when we didn't meet. I've seen him working dedicatedly for his constituency. Many people will say many things about him, but that's how politics is. And as I told you, it doesn't affect us. It makes us stronger. And they may criticize us, but we will not criticize them. We will continue to focus on doing what we must do. And in the last 5 years, I have seen Mr. Jason Maulong, your Honorable MLA, working dedicatedly day and night for the benefit of his constituency and the people. It is not easy. There are a lot of challenges that are there. But in spite of all the challenges, the amount of work, the amount of dedication, the amount of commitment that he has shown, I have rarely seen it in others. And I must say that people of Umsling constituency are very lucky to have a committed leader like Mr. Jason Maulong. And I'm sure that the people of this constituency will continue to repose their faith in him. And that is why we're seeing that while Mr. Jason Maulong has joined the National People's Party, many other leaders of Umsling constituency are here today to join with him, to work with him, to support him, to ensure that he comes out victorious in the 2023 election. And I'm sure that in all the support that I can see here today, with all your commitment and hard work, I'm sure that Mr. Jason Maulong will come out victorious in the coming election in 2023. Friends, as a government, in the last 5 years, Meghalaya has touched heights that it has never seen before. Katni krui ni don na kani kasni na nasroban ong let cheying samar amut laimut anda bila atlang ni kata ngatragi tambun bania kiwai pat ki kendadit ki bayale persya iami iba Jason urang ba ujon bagi sekaparti uwe ni kinong yalam jo PPDF hagi di kindat si kibeladep
uang syak kerwasan keluar ubah Jason 4 uang ngayap bet ya ke NPP ngamar kibab pun bak kijing kerku kila jialong hakan ni kesensi jongpi barokoi tebisyar bapi UE Bakamstar la kata kesan keluarnya la karoi kapar baka development dang buan mut ki perlok MLA jungi ki bangit sapediang hati digisni ki Banuan baka daw baki join baka parti NPP kolong namar karoi kapar namar ke development omdei nakiway patki daw menemestet habang apuli kot kubor dap kadur ujung ubah mukul baru baca ke front page kenyo asyuk puli kot kubor dan kenapa yang tu thok penban si hajar tengkah si benai hana iki kun sama ngah habang aken ya ketua kebiki ong si hajar si benai uwei pa uwei u kun samla ni ka kun samla kabom yo kam yo jam ngatrai ang kadu ni habdilut ya kemegale abarkawai ngai tamua ya kane kejing pun advertise kejing penbet election jong kani ke parti ke bertemai ke bayu kujab hapok ke jela jong husiar ki kun sama husiar kilong kemi bat kilong kepa namar ba bansyu ya thong bansyu penbet ke masuk nrei ban le ya ke kam de ke masuk ngipai pat sasyakiway kuway di perlok ki parti kat mengadang ngap menay kejing keren pat kejing klasya mesin jong Ibadan kupar ngasungo mulung yun orang ba arpausan snap uba ton ya kata kami ong ke parti rulu mulai kani ke parti mentah kolong divided hakaway kayeng ni samut sanmut ukli jo kayeng berkat emopi ladak hakayeng kasem jongi mi bunmut kinoyalam prapyo kayeng kasem kikon jongi kin sakma tang namar bayi lempat para nong yalam na kata-kadaw na snoban ong da kababurom day tang kani ka parti jongi kabom judon kejing yatay kejing yashrut langi kejing yakadi burom ngiyalong lang kaway na kata-kadaw kapelong ya ki weipat ki leaders na ki weipat ki parti ba kin berkat banjoin bat kane ka parti joni na kata-kadaw naru mene kinong kren ki ong ndai su tam ka kruteng parti anrei ka NPP kadai ka longying longsen kabahe kabakraw kabayakeli badru kabadon kaway kejimut ban syakri ya kipait ba jong kejela mekalaya hami hai syusyu sikaway pat ke parti bat kata kadai ke parti kongres
Parti Kongres Limentam Loksu Menekren. Yodon kiperlok kibaom nila palat la keladok la kelas 6 kata ke parti. Ngong ya pindon nong ya lamsu. Le no Kela kebamut itu kiperlok kibadon lesi omtang hada Kongres ngai haki wei parti. Wan bat ka NPP ngin ya pentulun lem ya ka syalten jong ka jing syakri ka barit na ka bentang kari ka chat benriu bat ke jela mekla jongi barokawi.